Abusua mema kwaba eneso edeba Nkuranhyɛ dwumadi a wota ehwe no wo Adom TV so me ediam geso ene ni tekotego na mema kwaba no na me ka kire wo se everything happens for a reason. Everything happens for a reason. Ade ebisi wa brabo mu bia ne e wo senti aye esi. It either comes as an advantage or to a disadvantage. Ade na ba ebi wa be boa ebi wa emwa na abere bia na abraba ye ebu no de besi bia no esi kosise obepe ano pomasobre na wasinkete agina no ape ano ye. If you don't get what you want, it doesn't mean everything is bad. So when to me anya ni awopa eno nche se abrabo no enkoso ana wo de won semfata, life goes on anyway. Ni ese usua ne se obepe nyansa ne akade na wasinkete ne ene giamu na wagina wokwa no akoniye. Struggles and challenges don't have to define you. Nioma wo fam no na enye na be kire nipa woyo. Sebia nioma enkoye sikasemu, nioma enkoye apomodinemu, oba no atu ne dini, me de meti pa eyo, me de makoma ere nya wo dia. So your struggles and your challenges don't have to define you. Dia wo fam no nya na ese kire ba bia wo free ba ene awoko. It is your ability that will define who you are. Nioma wa sua go adwen proso. Akade a wo na ese obobram na wo gina se me ebia me o mama minim we metima gina no. So define yourself by your competences. Define yourself by your abilities. Do not define yourself by your challenges, your setbacks and disappointments. Esa wo kire mu hunu se wo nipa wo sombo wo nyansa na abegina no akokodin edi nioma no so. Se wo gitumu se de ba na ye bone a gitumu papa so agitumi na mo hunu se nya wo gina mu bia no obenya ano edre. When we accept the good and the bad, we are able to appreciate and enjoy the simple day-to-day experiences in our lives. Ade betu bia nya hunu se de bone mpo papa bi wo mo betima yiri afimu ne obeka kire wo bia de betu bia nya hunu se papa bi wo mu ya betima gina no ayi ano even wo hia mu mpo ya papa ohia na kanya nipa emoye okope ade ye odini ahwiase na manipa sode ena nkugo na mayesua ade edi emponkunim ti na betu bia na ade papa bi wo mu. In life you have to learn to let go certain things. Nebo ho asese wo jamu nebo onso ese wo de hye wakoma mu abufuo se ese wo jamu awere ho ese wo jamu ena atete ana ese wo nwinwi ese wo jamu sa nyoma we atenka ka wo hye abufuo awere ana se wo nwinwi aya atenka eka wo hye na mo pa nigye e wo dan hia dem ne se benya ne sa nanso nwa kire wo no ena wo hia empo se wadwum beda ho yie na adwemu na ho yie enyina so ne enegye obi ana enegye bia na adwemu da ho fan na mpo asembe to na wo dwendwen na wo tete na hanhan na ayerehwo ne abufuo efa no mumu a esi wadwene mu kwan na wo nya neoma a de be neoma no entempo da hia dem no ena ese wo gya ayerehwo mu na apede esefata se enegye ene mpo akono papa you kind of positive thinking to abrabom. The experiences you go through open up your strengths. There are two bia na be kire wo mre yo ani suban pa obetima yi agina no kanya de two ya ka wonim sese bimpo wonim sa suban we se ekomba ene epekwan fa so egina ebu okom so enti asem ne ba ye nyina asem no so enka se media mawi o mabrabo abawie ne sa. Do not let your circumstances define you. Nya wo fam no ma no nkire wo suban media me hiani o media me nsem fata o media me no don't say that. We nipa so opa akade na timi gira no a obetimi ayeye abrabo ayebu no eye enkoja ne afone sane mamenka biom abrabo eye enkoja afone sane tere bia be fura kosoro tere bia be bafom tere bia oya be bo tere bia nsuo be to tere bia be koyie tere bia so enkoye abrabo nye totin sa fa wetu kotodwa na hunu se de tie bia no
abrabo ye wa hwase mre ene wo mra ye gina ho nanso so memo wa hwase empo ena da anye yi no enkyere nipa wo yo sanko yi a catch us. I'll do my best to roll out of this too. Meye ne sefata na me free we mu. Free yourself from limiting beliefs. Me man you be a ogi die fa ho no anya adwuma. Me de we de me nko school da. We de me de say na e no. Me de me wo ba entidie. Me de me sebe nkrani me ganji mi. Ala onya agboboto amanye. Ala me de me akani we de ye de ntimi nya wo boa. Ba bia wo free enkyere nya betimi ayo. Nya betimi aye nkyina so ene nneoma a wo de hye ho nkunan. Enti sa gidie na adato adwen po se wo de sebe ganyojibo ana wo agboboto onye ana me de me akani no fatu ba bi na nyina hu se wo nipa wo ye wo ni a otimi ye papa na sa gidie na ka wo hye no jemu as you work towards what you want to have you will gather what you can do to get what you want. So we see nkete ehunu ni abetimi aya o hye ho nkran a ahode abetimi na di nneoma so no ebeba automatically. You need to inspire yourselves because I believe that life will come with challenges. Abrabo akonsidie wo ho. So transform your beliefs. Nyoma woji tu mu sesa na hotel semu. Transform the way you act. Saka nyoma otaye mu and transform your thoughts. Saka kwa wo fa so adwene ho. Abrabo obi ntimi nsakra mu ma oje se wankasa. Simple obi ma osika se fa bu bra. Won kire kwa abafa so yusu sika no. Wona ade sika ne bebu bra na empo wanya mfaso onyankopon ama nkwa ama omre won kire na ade won nkwa na omre beye wona ese wo pen nioma wode won nkwa na omre beyo enti abrabo ye nyina babo mu nsu se stobre mu ene ye ni awurusi abribiara abribia se opa kade se abo atatia ya wo bo waduana no ewo empo da rene buso na de hia dem wonya bi adi entwen emensu tobre nu aswasi wudan onyame enka ho onyame ema nyansa obebubra sansa abrabo ebu emu ode keke se wonya abrabo akande a abrabo emu ode abrabo mu enye duhwa na enye de aha na meja wo ediam yeso ya ni tekotego medadwumafo wo ne bu a me a medadwumade ba ho nyina me kan makase wo be kampedu enempo Priscilla nyame nhira mu nyinara edinyam yeso eni tekotego wono nyame entina